Sokno norok tini phai sini je message obono cover khainan bagi phaimani bagi puilano tini ang blaike hambai maro sini honorable president YTF ni sini sir Soros Debormano sini press mido phaimanjak phaikya West District YTF ni president sini brother Jiten Deborma phaimanjak phaikya YTF Khwai district ni president sini brother Prasmit Deborma sini bisingo tongo North District YTF ni president sini brother Khukon oba haikeno sini bisingo tongo Unukuti district YTF ni president sini brother Anukul sini bisingo tongo Sipahijola district ni YTF ni president sini brother Bablu oba haike tai joto sini norok nugui makhana district ni executive committee tai block ni president ta executive committee sro tini sing press meet khai norok no ringnani nangmani obono buskangni 27 to 28 of this month do sing kaisa YTF ni nginai capital Agartala wo plenary session khlaijaknani thangi tongo tai o plenary session ni bisingo sini je YTF ni buskangni je strategy samung bahike tangjaknai bubagrani direction by tamu khlaijaknai tai sini movement ni bagai tamu plan khaijaknai a dino sungkok sablai mani bagai kaisa asukjaknai ek dui hingkangke o plenary session no 27 je 28 ongna ni thangi tongo bono taibo awaina ni bagai sing 25th of February o month no sini jotto across the state o sini jotto blog o kaisa bike rally khlaijaknai YTF ni bisingti o bike rally ni bisingti singobona awaimung plenary session no grand success khlaiei buskang ni salo je sini greater Tipraland movement haike Tiprasa accord je tripartite agreement sign khlaimano taibo jurdar khaiei dakti khai implement khainani bagai sing government of India no kaisa message honani bagai sing khlai tongo taibo hambai marwo sini joto press media sokno norok dugui mankhana bubagra sini ha bubagra every day no pray no most of the time social media rogo phai clear khai tongmani government of India by sini halok busuk jorati sing discussion no choli bitong tabsu jorati already 3 bar je tripartite agreement no tuyei je joint working group asuk jakha tai blaike positive message singmani tongo sing buskangni salo sing kha khayote poitu tongo dakti khai je tripartite agreement eba kha Tiprasa accord sign khlaijakmani abo bastobayon ungnai success ungnai tai jotto sini khapangni takuk bukuk song je Tripura hasteo sini kungthai bara rokno sungobon koinani musungo bubagra tai sini Tripura motha jothesto khabai khukbaino sing government of India no pressure sing samuk khlai tongo success sing mannai haisi gabon bagai blai ke hambai joto press media rokno tai joto warriors rokno haisi tanor question singnani kai singi manu 25 तारिख गजर बाइक रैली खाइन रुपिया बा आ दिन न टीयू आईआरबीसी डी नि कासे बदल बरबरा लाहाट रुट बक्स खाइ पाइ आ जगह नर बिपुर केबे मुंग तो नि नर सालाई और मेस के बलेने हमबाय एमले तो संगा दिनो बरनि रुट बके तंफानो बरबाय सालाई न सिं मैनेज खान कारण बर बंगनि जेहेतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय बंगनि जे एग्रीमेंट साइन खाइजक तंमानि बरना बो बंग मानथै आबो संगो बंग बिसिं सपोर्ट खायो जे बरन एकॉर्ड बर जे बर एग्रीमेंट साइन खाने बर माननि बरनि उचित तबके बर बुजिनां थुं जे संगो सिनि Tiprasa ni bagai sini plenary session jengnan thangai tongo aboni team bagireli aware khebani ba borokbo songma understanding family sini bagireli support khani aboni bongna thani ko bongna na bujo hal kisar sekang se nugu maka rajbari ni sini rajbari museum kebo video rok make bisu abo bisu kaisa blogger khai pura video khai de aku bai social media ma publish khai jaka abro tinu ni reaction si kubikok sanan thangkai abo gelaino lasme sisa kho khaima tong government of Tripura ni the government je sao tongero it falls under tourism department tourism department ni jeheto samjota na sewaje Tripura wo
Doing ma bisingo thangai ke videos and photos manaya. Abo to boroni direction bank money. Into tini all rules, regulations je break ni tomani je sabaijak tomani. Abo totally government failure haisi. Abo bagai sin totally on behalf of ani YTM di team ngai on behalf of our organization sin totally abo no oppose kayo chajagya. Karon ang tini sana nakai kai. Tripura hastewo je kuno oppose kaidi. Sekang first priority abo di pramotha YTF TW bisiti nugnai haisi. Tini sing nai tongo sabo kongna sana ya ba sing tini sin nangsi apa sing sana ni tongni of media bisinte. Karon tang hindi je Tripura just pan rules and regulations namdi abo just buku bai sinam jabo sijakpan tongdi. Romdi Indian constitution is pan constitution sijakdi or abno follow khaya hai matong haisi. Abon bagai such kind of rules and regulation is not maintained in the state of Tripura. Am hai maintain khain bagai we need a good governance haisi. Governance bor khaimano khaimi angya into bor nuka blogger just pan tongtang aro bor suje tong je blogger is allowed for taking pictures and videos in the museum sija kari jabu aro even foreigners on bagai on the extra fees maro haisi into our rules and regulation board thing sabai tong hai omo totally tourism department the government of Tripura failure amani sangman su and tomung no bus kango amani to kai jawab di prasa abo YTM ngiya di prasa ngai jawab nan bagai su tiar tongo tomung no di prasa do faro songo logi Any other question?